Ni sartu nintzen lehinen, ikusi nun metodologia nire bizitza prozesuakin nahiko bat zihula. Ikusi nun dena oso praktiko egiten dela eta errealitatean zentratua. Nire kasun, nik uste nekala bai barnen parte kreatibo bat bezala eta ambizioz betekoa. Orduan, karrera hau deskubritu nunen ikusi nun zala bide on bat azkenen barnean nituen gauza guzti hauek kanporatzeko, ez? Y veía que Lane me podía dar como ese espacio de experimentar y ver qué me conectaba de verdad para luego verme qué quería hacer en un futuro. Eta dudatan baldin badago, ni me tira da piscina honekin. Orduan, probatzia da. Dena bezala karrera probatu inbardia jakiteko ea gustokoa dan eta enkajatze izun. Nire pasioak aurrera eramateko, esango nuke azkenean leinek ematen dizkigun baliabide guzti hauek diala, bai alde batetikan, ezagutza aldetikan, baliabide erraminta aldetikan bai, eta esango nuke gero ere baita mentoretza eta asesoramendu aldetikan. Porque creas proyectos desde esas cosas que te conectan y entonces experimentas y creas cosas desde dentro que te conectan a ti. Entonces es como disfrutar y crear algo mientras estás haciendo, entonces aprendes mucho más y llegas a otro nivel. Esango nioke ambizioak aurrera eramateko aukera bikaina dela, baina hori bai, esfortzua eta lana atzen egon behar dela eta horretan respaldatuta egon behar dela. Orduan, kombinazio perfektua ez, lana eta gero ere baita ambizioa ametsak hori dena.